5 najčešće nošenih parfema tijekom ožujka. Drugi mjesec za redom Nivea EDT, predivan puderasti miris, kako miriše njihova plava krema, za koju vjerujem da svi znate već kako miriše. Blago citrusno, puderasto, ugodno, čisto, blago, nenametljivo, fenomenalno, tako da ovo je baš jedan onako siguran izbor, office friendly tip mirisa i stvarno je fantastičan, pogotovo još kad se kombinira sa kremom, losionom, stvarno je divan. Sljedeći parfem koji mi je zapravo već neko vrijeme na listi želja, ali sam čekala da izađe u manjem pakiranju, tako da može mi upotpuniti Chanel Chance liniju. A riječ je o Chanel Chance Eau Splendid. Mislim da sam o njemu već pričala tamo nekad kad je izašao. Totalno ono Chanelovski stil, elegantno, profinjeno. Ovo je nešto na tragu Eau Tender, ali je više voćnije. Jako trajan, razigran, veseo, prozračan. Ništa spektakularno, ali dalje je jedan jako divan i ugodan miris. Tako mi je drago zapravo što je izašao u bočici od 35 ml, jer su mi te bočice toliko slatke i zapravo mi cijela ta linija prekrasna. Ima zapravo sve mirise iz ove linije, osim Viv Oviv, jer jednostavno taj miris nikako nije sjeo, ali zato ova preostala 4 jesu. Sljedeći koji me je, doslovno što sam ga duže nosila, doslovno se više oduševljavao, a to je Semillake Lumière d'Issey. Vidi se popriličan dent potrošen, s obzirom da ga ima možda 2 tjedna otprilike. I divan, ima recenzija za njega. Zaboravila sam napomenuti da miriše sapunasto čisto. Ako tražite nešto za proliče, ogromne preporuke da isprobate Lumière d'Issey, a za punu recenziju svakako bacite pogled na profil. Sljedeći je Dior Peachy Glow, jedan divan miris sa dominantnom notom za šećerene, sočne, slasne breskve, doslovno. 3 mirisa su izašla u ovoj Addict liniji, Peachy Glow, Rosy Glow i Purple Glow. Meni su jako simpatični svi iz ove linije, ali moram priznati da malo prednost čak dajem Peachy Glow. Zaista napokon jedna divna, sočna, slasna breskva koja mi nekako najljepše paše na koži. I zadnji je Power of You od Armanija, poprilično potrošen. Jedan tako divan miris za koji sam također snimila recenziju. Tako jedna divna, slasna, sočna marakuja u kombinaciji sa toplom, senzualnom vanilijom u bazi. Divan miris. Vidim da su podijeljena mišljenja, o tome sam pričala u recenziji, ali mene je osvojio i kao što vidite poprilično se i potrošio. Ima mi sasvim solidnu trajnost. Kako recenzija je na profilu, ako vas zanima malo više o njemu, možete baciti pogled ako imate vremena. I to je to. Koji ste vi mirise najčešće nosili i jeste li isprobali neke od ovih koje sam spomenula? Hvala vam na gledanju.